Bismillahirrahmanirrahim. Bugünkü sabagыбыз Muddassir suresinin 31. ayatı iken Estağfirullah. Kella vel qamar vel leyli iz adbar. Allah Taala jokorttu ayatlarda sakar dozogunu eskertip aytıp bu yakta dağını aytıp atat. Kalla bul jerde istifta üçün eken, eskertүү söz başlama üçün eken. Men ayga qasam içip aytaman. Ötüp atkan tünge qasam içip aytaman. Vas subhi iza asfar. Jarıp atkan tanga qasam içip aytaman. Innaha la ihdal kubar. Bul sakar degen dozok öte bir çoğ bale. Eng bir dozoktordan çoğu, eng bir dozoktordan kıyını. Oşon üçün al dozokka düşübönge siler hareket kıgıla. Eng jaman azabı kattуу jer oşo sakar dozogu deydi. Naziran lil bashar. Munu men oşo adamdarga eskertүү üçün, korkutuu üçün aytıp atam. Al dozok azabı öte katуу, oşoga düşböslikке siler hareket kıgıla taat ibadat kılıp. Liman şa'a minkum ay yataqaddama ve yataakhar. Silerden kim kalasa жақсы işleri жасап, iman keltirip, bir işe kirүүnü kalasa, je bolbosam kafir bolup, günü işleri жасап, dozokka kirүүnü kalasa, oşondoy adamdarga bul dozoktu men eskertip aytaman. Eğer oşo Allah Taala'nın hükmüge baş iysiңер, ol dozokton kutulasыңар, eğer baş iyesiңер, oşo dozokka düşösүңөр. Kullu nafsin bima kasabat rahina. Her bir adam bul dünyada kılgan işini barımtağa tutulat. Her bir adamdı Allah Taala dozokka salıp barımtağa karmak durat. Ana şu dünyada kılgan jasagan amaldары, жақсы amaldары, soğ amaldары bolsa, oşolar barıp dozokton kutkarıp çıgarat. Жақсы amal bolbosa, oşo dozokta tüveltü kalıp ketet. İlla ashabal yamin. Birok ashabal yamin günösü jok, neriste baldar. Je bolosam namay amalı kitabı oң jaktan tiygen adamlar, bular dozokka barımtağa karmalbaydı. Fi cennati yatasaalun anil mujrimina ma salakakum fi saqar. Alar ashabul yaminler kitapları oң jakdan berilgenler bir işe kirgizilet. Bir işte anan oşol kafirlardan soraşat. Misali bir işe kirgenden keyin, dozok adamlar dozokka kirgenden keyin her bir cumada bir jolu dozok neşigi açılıp, beş neşigi açılıp, beşteki adamlarga dozoktogular körsetöt. Mana seler eğer gündeminen жүрgönүңөрдө şunday dozokka kiretiliңер. Mana dozoktogu adamlar körüp atasыңар, o kандай azaptalып atat dep oşular körsetöt. Anan bular şükür kılıp, özlerin bu dünyadagi işlerin razı olup, жақсылы iman keltirip, biz namaz okupuz, sabah okupuz dep razı olup kalaşat. Dozoktogu adamlarga da beyiştegiler körsetöt. Mana beyiştegi adamlar kördüңөр, kanday jırgap жүрөt. Eger siler de iman keltirip Allah'a başı жүрgönүңөрдө, şunday jırgap жүрmög eleňer. Birok başı berdiňer, işenbediňer, mana hazır emin dozokta jatasыңар dep, oşolaryň ökünüçünü katurak kılaş üçün her jumada beyişteki adamların jırgalçılığını dozoktogular körsetip durat. Anil mujrimina ma salakakum fi saqar. Oşondan beyişteki adamlar, oşo dozoktogu adamlardan soraşat. Sizler kanday bu dozokka düşüp kaldıňar? Kantip dozokka kirdiňer? Yaman keltirmediňerbi? Kudaydan korkmadyňarby? Ne sebep boldu? Dep soraganda alar neme deşet? Qalu lam naku minal musallin. Biz namaz okuwadyk elek. Atteň biz namaz okuwadyk elek. Sizler namaz okumana bir işe jırgap жүрösүңөр. Biz namaz okuwan jokpuz, oşonduktan biz dozokka kirip kaldık. Walam naku nut'imul miskin. Yetim jesizlerge biz tamak berbedik. Özüzle tapkan jırgap jep jüreberdik. Munda eken bilgenizde biz dele özüz jep başkalarga bermey ekenmiz deşet. Wa kunna nakhuzu ma'al khaizin. Jana biz şu dünyada günöge batıp, günöge çögüp жүрgönlөрgө koşulup, günöni jasap jüreberipmiz. Kumarbazlaryň kumarbaz bolupuz, zinalarym zani bolupuz, arakorlaryň arakor bolupuz.
ошолорго кошулуп күнөөгө батып жүрө берген экенбиз дешет. Ва кунна нуказзибу бияумиддин. Биз мындай жазалануу күндү, кыямат күнүнү, өлгөндөн тирүүлүүнү жалган деп ишенбей жүргөн экенбиз. Көрсө мына чын турбайбы? Мына азыр эми анын азабын чегип атабыз дешет. Хатта атанал яқин. Biz өлүм келгинче өлгүчө ушундай кыяматка ишенбей жүргөн элек, күнөөгө батып жүргөн элек. Мана азыр эми жазабыз дозок болуп атат деп өздөрүнүн мойнуга алышат экен. Фама танфаухум шафаату шафиин. Ал эми бүгүн аларга эч бир шафаат кылуучунун шафааты пайдасы тийбейт. Аларды пайгамбар да шафаат кыла албайт, периштелер да шафаат кыла албайт, уламалар да шафаат кыла албайт, эч ким шафаат пайдасы тийбейт дозокко түшкөндөн кийин, яман жок болгондон кийин. Фама лахум анит тазкирати му'ризин. Себеби алар бул дүйнөдө жүргөндө Курандан насаат алуудан, Куранга амал кылуудан жүз буруп качып жүрүшкөн. Куранды укпай, Куран өкмүгө баш ийбей жүрүшкөн. Кааннахум хумуру мустанфира фаррат мин касфара. Алар мисалы бир жапа эшек арыстанды көргөндө кандай качат? Жапа эшек арыстандан качкандай, булар Курандан качып жүргөн, имандан качып жүргөн, тади ибадаттан качып жүргөн. Ошол себептен аларга эч кандай бир шафааттын пайдасы тийбейт. Бал юриду куллу мриин минхум ан ю'та сухуфан мунашшара. Балким ал кафирлардын ар бири иман келтирген пайгамбар ээрчигин дегенде алар неме дешкен? Биздин ар бирибизге өзүнчө бир барак таратылсын. Колубузга асмандан барак түшсүн. Ошол баракта палан пайгамбарга баш ийгиле, пайгамбар ээрчигиле, иман келтиргиле деп жазылган болсо, анан биз ээрчибиз деп шуну каалашкан. Калла балла яхафунал ахира. Аллах Таала айтат, жок. Куран бир түштү, пайгамбарга түштү. Силер каалагандай эле ар бириңерге өзүнчө бир барак, өзүнчө бир китеп түшө бербейт. Аллах Тааланын түшкөн китеп ушу Куран. Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламга түштү. Ошол Куранга ишенип Куранды ээрчиселер, ошол бейиштеги жыргалчылыкты көрүшөт. Бирок булар Куранды ээрчибей, текеберчилик кылып, ар бирибизге өзүнчө китеп түшсүн деди. Балла яхафунал ахира. Себеби алар ахиреттен корккон жок. Ахиретке ишенген жок. Эгер ахиретке ишенгенде, ахиретке корккондо мындай сөз айтпайт эле. Ошо Куранга башып, Куранды ээрчийт эле. Калла иннаху тазкира. Чындыгында бул Куран, бул насаат сөздөр. Башынан аягына чейин насаат сөздөр. Ушундай насаат, улуу сөздү алар укпастан эшек арыстандан качкандай Курандан качып жүрүшкөн булар. Фаман шаа закара. Бул Куран Аллах Тааладан шундай насаат болуп түшкөндөн кийин ким кааласа бул Курандан насаат алат. Аллах Таала эркти бизге коюп койгон. Каалаган насаат алат, каалаган жаңыдай артка качат. Ва ма yazkuruna illa an yasha Allah. Бирок бул Курандан да эч ким насаат ала албайт. Бирок Аллах Таала каалаган адам насаат алышат. Аллах Таала хидаят кылса, Аллах Таала жүрөгүнө салса, анан ошондой адам Курандан насаат алып Куранды ээрчийт. Эгер Аллах Таала жүрөгүнө салбаса, Аллах Таала каалабаса, түнү күнү кулагы даават кылып, Куранды чыксам деле ал кабыл кылбай, тескери сүйлөп, тескери түшүп тура берет. Хуа ахлу тaqва ва ахлу магфира. Аллах Таала бул таква кылууга, коркууга лайыктуу зат. Чыныгы биз Аллах Тааладан коркушубуз керек. Башка эч кимден коркпошубуз керек. Бир гана коркуубуз Аллах Таала болуш керек. Ва ахлу магфира. Аллах Таала кечиримдүүлүккө лайыктуу зат. Эгер Аллах Тааланын өзүнөн гана коркуп жүргөн болсок, Аллах Таала албетте биздин күнөөлөрүбүздү кечирет. Кечиримдүүлүккө лайыктуу зат. Өзүнөн коркуп, өзүгө таква кылып, боюнсунуп жүргөн бенделерин Аллах Таала сөзсүз кечирет иншаллах таала. Ва ахир давана алхамдулиллахи rabbil alamin.